مرحبا بینرین هجا د برنامه یک دن آورزه بایده ام دیسا بمیوانه کی نو و مجارک نول پیش بریوانی ایرو میوانه ما اکادمیسین و نویسکار کرد برز دکتر دلغر زراکم خیراتی ما مستم خیراندار بی سپاس چشناته جی پیروز بو همو تماشاوان جی پیروز بو بله ما همیان بله ما مسته يعني وك أكاديميسيان كي أراس مخصص مثلا روشنبيرية ده أم إيروهن كي بتشن تشبرس كريك يجي تش كيمانية ما يجي تش بيشوي تشونين ما هنا مثلا دستبيكا ست سالة بيستان حتى رجايرو يجي بشتكو هنا كي كان صار ناف ده تش وجو وقتها هواري وحتى فيدري هنا كي أم سروي بسكنن و وکی پیواژوی جی وکی پیدا چونک دو نرخاندنه که بکم اگه کیف خوش بود. بگیشتی ج دست پیکا ست سالا بیستی که هم دست پی بکن که سری دست ببیجم ند داویه ده روشنبیریا کردی تشتکی کنجکتوری و سوسیوپولیتیکی لگوری روشا سوسیوپولیتیکا کردان دو گوهره. البته ناو سوسیوپولیتیکی ده شرط و مرجن سوسیواکونومیک جیانن. لی دستپیکا روشنبیریا کردان آد دما عثمانیان ده که هم بیجن هر سه پرچین ولات دناو دنه روشنبیریا کردی دیگر روشنبیریا ترکان دیگر روشنبیریا عثمانیان ترکان دبیجم عثمانیان و ارمنیان تدا بلکی جهویان جی دیگر وان آواد به یا جی دیگر وان چاوی خو دنیای دنیره دست پیدا که به چاوی خو دنیای دنیره جبر کو روشنبیری بنگهار روشنبیری اوه دبی کسک هبه آنجی کسن یک بی یک هبن لی بچاوی خواه دنیای بنیرن بچاوی خواه زانینه لدنیای بنیرن و بچاوی میجی خواه لدنیای و عقل و هشی خواه لدنیای بنیرن او یک بکردان رجی دیگل وان گلان و دیگل وی اوتوریته جی چه بیه یعنی وی چاقی اوتوریته حکمداری جی سردستی عثمانی نه لیبل دیسا جی ام بیجن گاباکو ام بالا خوبدن آوابونا جون ترکان جور حتی ایتاد دستپیک ایتاد تراکی جی کرد آواکاری دنه جی و هم دوار فکره ده هم دوار شیاریا کردبونا دگل امت ده جی یعنی وی چاقه شیاریا کردبونی در وی امت چه نبیه هر تم به امت ایره چه بیه هر تم به اجا امت چی عثمانی نه لوی در امت به وکی امت اسلامی نای بناف کرن زیده دولت عثمانی و یک بونا امت ده یک بونا عثمانی ده وکو هاتی بناف کرن و بلیف کرن ده بگیشتی وکی چارچوبه که گیشتی از ناکبم ناف هورگیریان و دتایان وکی چارچوبه که گیشتی دسپیک ده جه امتکارم بجن 1870 حتی 1920 افتش بویرنگی دومه لی پاش دو گوهره شدمین گوهری نجانن بله تو قالش بينك ما مسته يعني اف وقتها كنت قال كشي اصل روشنبيريا كردي وكي نافنت دو وقت عثمانية اسطنبول اره بشتي بي يدي قالك اره جارنا هم اسطنبول هم جبركو روشنبيريان كرد تكليان خواب سلانیکی رجی داتین میناکس جون ترک نل استانبول آباد به او که تفکر جون ترکان نل استانبول آباد به گاوا کد به اتحاد تراکی بهتر ناوند استانبول جارجانا تکلیه وان به قاهره رجی هست تکلیه وان به پاریس رجی هست به آلمانیا رجی هست لی وکی ناوند بگیشتی وکی استانبول خویاد که راسته بله پشت استانبول باوی کی وقت ناوندی مرد کار بن خطه بله خو پشتی کو او
هێویە یەکبوونەکە ئومەتیە di nav Osmaniyan de hêviya Kurdan a bi vî rengî piştî avabûna komara Tirkiyeyê û sêperçebûna jî duperçebûnê bûna sêperçeyên din û çarperçebûna piştî Lozanê a Kurdan piştî Lozanê ji xwe Kurd divê de hem hêvî şikestineke bi wan re çê dibe hem jî berê xwe zêdetir êdî ji vê fikrê didin alî. Ev fikra ku di nav Osmaniyan de di nav dewleta Alî Osmanî de her wiha di çarçoveyeke îslamîst de bi hev re bûna bi vî awayî êdî dişkê. Ji şûn de bi tevî em bêjin bi zava koç kiriye bi tevî bi zava serhildana Şeyx Saîd ji şûn de gava ku ew serhildana agirî û bi taybetî de duwarê rewşenbîriyê de di rewşenbîriya nivîsîn û ramanê de kovara hawarê û Qamişlo em bêjin Amûdê û Binxet Rojavaya Kurdistanê dibe navenda rewşenbîriyeke dîtir bi nêrîneke dîtir bi mejiyekî hê kurdewar hê kurdiyane ku êdî bi çavê Kurdan li dinyayê dinêre û gava ku li dinyayê jî dinêre dinyayê jî ji bo Kurdan difikire. Ne dinyayê ji bo ümmetekê nafikire, ji bo Alî Osmaniyekê nafikire ya jî ji bo şah nafikire ya jî ji bo yekîtiya hinekî din homojen. Belê homojeniyeke lê homojeniyeke wisa ew nîne ne li ser neteweperestiyeke heşke li ser netewepareziya nirxan e. Yani hem li ser netewepareziya nirxan e hem jî li ser welatpareziyê ye. Di dema wê yekirtîbûna doza yekirtîbûna ümmetê ya di nav Osmaniyan de qet behsa welat naykirin. Qet behsa axê naykirin. Lê di dema hawarê de behsa axê tê kirin, behsa welat tê kirin, behsa çandeke yekirtî pir sedî sed ne homojen be jî çandeke yekirtî tê kirin. Tew behsa dînê û mezhebên Kurdan tê kirin, behsa etnografyayê tê kirin. Ji ber wê yekê jî ew homojeniyeke wisa ku mesajeke yekrengiyê dide derve lê di hundirê xwe de pirrengiyê jî diparêze. Belê saet xweş. Di ewka hawarê de mamoste mesela tiştekî din jî yê got em hemû tim balê jî dikşînin ser û bala me dikşîne ya beriya wan bi belkî pir zimanî ya jî bêhtir bi Osmanî bi ser Tirkî re jî gelek tiş hatine kirin çi kovar û mejmuayê hatin derxistin lê mesela hawarê zimanê rewşenbîriya Kurdî jî bi Kurdî. Belê rastî kiriye Kurdî herçend zaravaya me ya zazakî tê de cî negirtibe jî sa bi xortî lê dawiya dawî Kurdî ye yani bi her awayî zimanê rewşenbîriya Kurdî bûye Kurdî ev yek bi dualî tiştekî din jî bi me re çê dike ev rewş fikreke din çê dike zimanê rewşenbîriyê bûye Kurdî ramana rewşenbîrî jî bûye Kurdî ji ber ku ramana rewşenbîriyê Kurdî bûye zimanê rewşenbîriyê jî bûye Kurdî yani tiştekî di nava wan de di matematîkê de ev heye rewşeke bivê nevê an jî rewşeke yek biyê din e hebûna yekê biya din e ev jî vê yekê jî kiriye ku ne tenê rewşenbîrî di heman demê de ew intelijensiya Kurdî ya ku ji cizîrî vir de hatiye û bi taybetî salên di navbera 1870 û 1920 de Tirkiye Osmanî ketiye navê û hinekî rengekî melez girtiye ew jî car din ji zimanekî din hatiye şûştin ew rengê homojen wî rengê homojen daye der. بێگومان وەختا و ڕەمان bi Kurdî be û ziman jî bi Kurdî be
و باوی کی پوزیتیف و تاثیر الجوال که بکنه وقتی جی روشنبیریا کردی اصلا پیشنگیا کردان دکه دور در راست بله یعنی ev ve tu çavadın پیشنگ هم روشنبیرن هم جی روشنبیر پیشنگن بله. ده گابا کو هم خویبون ادنرن رخصنا خویبون تدا سروی اره آواکارن وان ده همان دمه ده روشنبیرن جی ده همان دمه ده روشنبیریا وان جی نل سر خواندن و نویساندنه یعنی نه سر خواندواریتنه لسر ام بجن سردستیا جواکیه جی و لسر بنگه ها دیروکی یا سردستیا جواکیه یک بگه یک میره جهله که به یک آغایه ل میرتی و بکتی آغاتی دوی کنجکتره ده دوی بزاوه ده دوی رابونه ده دبه رنگ کی تایبت او شیوه کی به شیوه کی تایبت یا نتوه پارز را دبه جبرکو او نتوه پارزی نتنی هما از نتوه پارزم کردم او فو خنا ده بر فولکلوریک بونه جی بالا خب ده یعنی گاواکو بحث etnografyayı dike digelwe bahsa konjonktüra dünyaya jitke digelwe bahsa fikra xoya bi kurdî ku hatiye afrandin jitke yani bi folklorize kirina ku bi niha dema mede carcarna em dibînin bi cil û bergan bahsa nete pareziya kurdan têkirin ew folklorize kirine yani gava ku tu fikreke wê wî fîstanê wî kirasî jî fikr ramaneke wî sedema ku çima ew qas rengînin sedema wê daneyî bawayekî analîtîk bawayekî fikrî bawayekî dîrokî û çandî sedema wê daneyî ew kiras tenê dibe folklorîk dema hawarê de bi ne çar alî belkî bi deh alî fikra û hîsa netewparêzî de heman demê de hîse jî hîskirine jî hîsa netewparêzî ramana netewparêzî hewl tê dayîn ku ew bingehek wê ya saxlem çêbibe li ser fikra min bingeha wê ya saxlem ez nikarim bêjim sedî sed bi her awayî saxlem çêbiye lê pir xurt çêbiye hem ew him jî di rewşên wiha de mamoste gelo tesîra kesan jî tune yani me mesela bêjin wek celadet ya jî wek Osman Sebrî wek Cemîl Emala Cemîl Paşa yani vana hinekî jî bi taybet celadet û birayên xwe aliyê wanî entelektûelî jî pir zêde li pêşin adin mesela tekilî wanî bi dinyayê re jî pir zêde xurtin bi gelek zimanan dizanin dikaribe wextê ew tiştî yanî gelo ev jî nikane bibe rêyek wek te serî de aslında te goş xwebûnê bergerdûnê ve diçin bu awayê xwe ew dikin ê Kurd entelektûelî ji rewşenbîrên Kurd ew zanîna wan a bi giştî tesîrekê li vê pêlê nake بله yani ez nikarim bêjim bi temamî li ser zanîna celadet û kamuran wisa bandoreke lê ez vê bêjim entelejansiya û entelektûeliya Kurdî ya dema hawarê ne tenê li ser agahdariya ji dinyayê ye yani em bala xwe bidin her du birayan her du bedirxanan ji dinyayê agahdarin û zimanê dinyayê dizanin lê ji vê hêlê ve Cegerxwîn û Osman Sebrî û ên wekî wê ji nav civakê derketine û civakê dizanin û bi civakê re belkî jî ji wan çêtir têkilî bi civakê re datînin mala Cemîl Paşa di heman demê de hem di asla entelektûeliya dinyayê de ne hem di heman demê de jî ji ber ku di nava gel de ne
و دنوا گل در رابونه بالا خود در لوی داری رابون وان یعنی مزنبون وان جزاروکتی ده جی پرگرینگه جی بروی که مصری ده گو هم کنجکتوراله هم سوسیو اکونومیکه سوسیو پولیتیکه به تمامی تن جواکیه سوسیو پسیکولوژیکه جی هر دو جمیل پاشا قدری و اکرم آمد رادبن دناب جواکا خود رادبن لی سردستن و میرن و پیشنگن گلی خونه عثمان صبری جی کره آقای کیه سرک عشیر رامردیسیان او جی نوا گلی خود رادبه مزند به گلی خود پر باشناست که جگر خوین مدرسه رادبه راست اها اوه تمام باشه لی هر دو بدرخانی لی استنبول رادبن دناو سیستمه که پروردهی یا میرانه و آوه چاقی یا استنبول رادبن او دچن اروپایی تن لی بقاسی عثمان صبری بقاسی جگرخوین بقاسی قدری جمیل پاشوانا جواکا خو ناس ناکن گواکو ودگرن بنخط ایدی دست به ناس کرنید کن یعنی مرد دکاره جی پرتوکان جی خواندنه جواکا که ناس بکه لی بقاسی کسی که دوی جواکی ده هم دجی هم دکاره بچاوه که درویی لجواکا خواه بنیره نکاره بقاسی و ناس بکه عثمان صبری و جگرخوین بطایبتی او کسن کو دناب جواکا خود دجین و دکارن بچاوه که درویی لجواکا خواه بنیرن روشنبیری زیده اوه جی راسته او تشتی که هری داوین تا گو زدن ریل بر دور کتناش جواکت که وقتا که تو جواکا خرا بجی تو سروی آخه تو بوان را بخو وخو راب و گاوین بیرنگی بابه جهل بد لبا جواکه جی نرخه کی زیاده تره مثلا تم وقتا که قالا جلادتا کن بری باوی که نگاتیف نابجم ناسناوی وی مير لبيش ياجي مقالة أكرم ياجي قدري دكن بشتيون باشا ياجي بي أما إيه جاكارخن سيداتي أري أو جي دهمان آستده بله بله جاكارخين لو درش خو دهمان آستده جبركو ورا نشاندان كو تو جداهی وانتنه لی ام بجن چاوا بجن قاعده یک هست د سوسیولوژی د پولیتیک سوسیوپولیتیکی د بجن جهف جوداتیا هزه دموکراسی د جزه د افتش تبلیف کرن جهف جوداتیا هزان مثلا دموکراسی د بجه هزک مجلس هزک جواک هزک داراز محکمه اینی تشت دناف کردان دا جه تبی کو دولت نه سیدا نشان به خواندواری مدرسه دکه بله نشان به زانینا درس داینه دکه نوا گلد جی دکه لی بالا خود ده تجاری دبجن حاجو آقا لی تجاری نبجن عثمان صبری آقا تبی کو عثمان صبری جی آقا لوی در تایبتیه که تایبتیه که گله که مزن یا عثمان صبری هیچ برکو آغاتی رد که دست به خباتا ولاد پارزیت که بله سعد خوش ما مسته يعني أما هناك وها صوفت بكون ده أوي ده بجارة نتها باريس ده أو كهواري ده أو ده هناك تتكاروش بو تماشا باري ما بكن يعني بجارة نتها باريس يعني ديسكورسا نتها باريس يا كوارا هواري ده برتناوي برتكامن يا كدركتيا وتزامنا ماسترية تزا ماستر ده من از سر به سکنیم یعنی او بیجارا یعنی دیسکورسا نتوا پارس ده هاوار ده ده آستک انتلکتوالی ده هم دواره ده همو واران ده من لیکولا دواره بیجارا پولیتیک ده دواره بیجارا اتنوگرافیک ده دواره بیجارا دینی ده دواره بیجارا چاندی ده دواره بیجارا زمانی ده دواره بیجارا ادبی وجهی ده حتی مثلا جارجاران رفرانس ته داین جلادت چیه
جم سیدایی که جبو حرفین لاتینی تیپین لاتینی اجازت کردیه او بخواجی بیجاره او بخواجی بیجاره ناف گله یعنی اجازت سیدایی که کد ناف گل ده تی قبول کرن و اجازت اوی دستوری ده که تیپین لاتینی جبو کردی به بکارانین و جنیاشون ده الفابیا و به چکرین او بخواجی خودگیین بیجاره نتپارزی چما لوه داره جبو زمان خود تو الفابیا که بلکه 1000 سال بلکه 700 سال بره اسلامیت ورده تو بکارتینی او الفابیا جی نه الفابیا دینکیه الفابیا آرامیه الفابیا هی بلکه 2-3 سال بره 1400 سال سر در هی بره بریه آرامیانه اره ای آسوریانه یعنی ای ام بجن بلکه سوریانیانه نزی هفن یعنی نه تیپ اف بخواجی دبه بیجار یعنی اسکارم بجم وکی هجمار آنها نای بیرامن همو هیلام و او دیسکورسا بیجارا نتواپارز ده هاواره ده چاوا هاتیه گوتن چاوا هاتیه بجی کرن یک به یک من او نرخاندن آنالیز کرن او تزامنا ماستری ساعت خوش ما مسته مدسری داجی قال کرد یدی ساجی جم هنه کی بلکی کاربن و فکن روشنبیریا گو یک نل سر آخاخه بله يعني بالزمان خواه لنل سر آخاخه و جواك يجي تأثيره ويل جواك پیشنگتیا ويش جواك ره و چوابه روشنبیریا نل سر آخا خو حکه باندورا وی سر گل خو بله که هم سر وی بفکرن دو شاخ لبرمهنن دو روش هنن حکه او گل خودی دولت به و بریا زمان خو پرورده ببه و دخواندن و نویسین ده تو گلم شو پرسکری کاوی تنبه هلبت روشنبیریا دروی درسی نوریجی دکاره باندوره که لوی گلی بکه که قبان بالا خود دن گلین خوی دولت ده اف تشت هیش خو نه جان بجن اف گل جی روشنبیری وان درونه گلک ام بالا خود دن روشنبیره که گایاتری سپیواک روشنبیره که هندستانیه نفسه لیل امریکایی دیجی لی نتنی باندورا خال هندستانیت که لدنیایت که دسر چرد که دسر رامانا خویا کو دنوی سره نفسه دسر رامانا خوره کو دنوی سره بله ها اف بوی آوایی به اف دکارم بیجم تو تشتک باندورا خواه کم ناکه تو بلکه امکارم بیجن باندورا که هی خوش لید که باندورا که هی خوشتر جی لید که جبر کو نویس راست دسر چاو را خودگیهی جینا میجی نویس لی جواکه که وکی کومله که نتوه که وکی کردان که به تایبتی لبا کرد تو او کامه حتی نهاجی تنه پرورده یک تنه و همو پرورده خواندن نویسین 195 به ترکیه آن و او انتلکتوال او روشنبیر رمان آخوا دیتن آخوا رابون آخوا اتراز آخوا ناناکرن آخوا آنجا پشکری آخوا آنو به ترکی بیجه که خوبگینه هم بیجن گرسه که پر برفره آنجا به کردی بنویسه و گرسه که پر دورتنگ و بخوین و روشنبیری نویسه و نویسه بخوینه و خوبگی جنه و رامانه آنجا و د تلویزیونه که د رادیو که ده د پیوینه که دیمنی ده و بدنگ خوبگی جنه ها گاوا که خوب بدنگ بگی جنه لوی درجه دیسا دو شاخندن چه دبن یک گاوا اندام نتویه که به زمان خواه پرورده بوبه بدنگ رامانک ببیسه تشتکی دنه
گاوا که زمان خو پرورده نبود به بدنگ ببیسه تشتکی دنه براستی جی انا مینا که از بیشم اجبر که ام حمول باکور نبز بیشم گاوا ترکیه که روشنبیره که خیل فرانسای دو سه گوتنان هوا کند بیسه یا جی برنامه که ده بدنگ راماناوی دبیسه راست او رامان خود راست دیگی جینه میجی جبر کو لو داره گوه حاضره بیر حاضره و بیر حافظه حاضره جبو کو گوه حافظه خو لو داره بپارزنین راست بگی جینن میجی او میجی جی و رامانه و کی رامان قبول بکه باوی کی پارزونندی صاف قبول بکه جبر بتوی عاقل جی لو داره دبی ام و بیجن هش عاقل میجی جیرکی لی گواکو ام بیجن هشک میجیه کی وکی کردکی ام بیجن یکی آلمانیایی کردکی رامانگر رابو رامان خو نیف ساعت گوتن وکی آنها از دبیجم رامان خود بیجم او کردکی قط نخواندی باکور گوداریان دکه گو اف گوتنین من تنه وکی بهیستنه کی دگوهی ورد که گوهی لی جبر کو و بیره که حافظه که رامانی پیره چه نبیه زوب نکاره وان اف دیتنین من خوب گیش نه میجی وی کسی دوی ده جی باندوره که جبر وی که هر دو جی جب جدانه من هنکی زیده شاخجه بردم از انا شاق دیجی بعدم نه مگو نل سر آخا خبته گو هکر بزمان خواهد به پرورده کرن سیستم که دولتی هبه یا اولهیره که او گو بزمان خواهد نهات به پرورده کرن و سیستم که دولتی تنبه توا یک بیک شاق به ویاوی برده یعنی جبو همو آلین ولات بیشم مثلا جبو باکر ام الوی دارینه و ام بزمان خویش ناکن او ام لکوب جه بکن ام زمان خود چناکن ام بزمان خو یعنی زمان روش ام زمان خو ناجین من خبر زمان نادن فکر و رمان خو به زمانه که دنیا سردست تینن زمان ام ویل لکوب جه بکن برای ابزش خو روشک سرکهش خو هر تش اب شارژه بردان امجش بر وی کی بو یعنی ام بزمان خو ناجین آنجی از برای خوب من کی زانسته پیر بوردیو تیگه هاویا هابیتوس زمان مل باکور برای پرچه بو بش بو لینها بلکیه هابیتوس کم تنگ بویه آنها مال مجی نه هابیتوسا کردینه هن مال هنن بلکینه هابیتوسا کردینه گاواکو دجیانه که ده هابیتوسا زمانه کی تنبه و او زمان هابیتوس یعنی یعنی جنگه بلکی ام جنگه چه نبله ام دکارم بیشن شونوارا کردی که چه نبه بلکی بیشی پارچه ام پچوک به و هنگی ام دکارم بیشن گلکی زحمته که اندامین وی گلی خواه کاربن به زمان خواه بگیجینن آستا روشنبیریه و باندور را خواه روشنبیری لجواکا خواب کنج برکو او باندور سر زمان رایه داوی تکیلیا دانستاندنا مروان حتی جیه که به هبدیتنه حتی جیه که به حس کرنا هوا نسا جشونده دوی زمان تکه به نابه گاواکو به زمان کردی به کسی همبر فهم نکه تینه گیجه هنگه دوی او روشنبیری بچه سر روشنبیری ترکی روشنبیری کردی به ترکی بکه مجبور دمینه یعنی بگاوه اره جبو که رامان آخو فکر آخو قاسک بریم گود بگیجنه و راگیزنه وی کسی وی کردی دوی وگوهستنه ده چه دبه
زمان دگوهره گابا کو زمان بگوهره هیسکرنا دنگان دگوهره پرتش دگوهرن از ادعا دکم رامانا کل آلمانی رامانا کل عربی رامانا کل کردی ده چه دبه سدیسه تجار نکاره ده زمانه کی دنده به همان آوایی چه ببه در رامانه ده جی زمان به کنتکستین خواه پیوان به روح خواه پیوان تایبتیه که خسر آرزی خواه دحوینن و رامانا ویتگنشتین تجار نممکنه به همان رامانا ده المانی ده هی وره و گوهاستن سر کردی نه تنه بلکی سدی نوتو سر سر بخاریجی ترکیجی سر یونانی سر ترکیجی زمان همو زمانان جبر وی که از دبیجم دوی د روشنبیریا سر رامانی دجی ام دبجه هنرمندی استرامبیجی و نویسکاری ام وام دینن علی روشنبیریا تن رامانی دجی زمان به وی رنگی خالمه فرض دکه جبر وی که لأوروپای تیگی هک چید به ام دکن ناکن yani ورده دکن هفت نوالان ام آویتینن زنی ام بالا خودن گلک تشتان گلک کانیان هی ام خوشکی نکارن لسر تیگی هکی لحب بکن اوج بر ویه که زمان رامانه ولی zaten yani شخصی گفت گو زمان رامانه نه زمان تبخبه تتخاذ براب تركي تتخاذ براب عربي بألماني يعني زمان روجافاي هيش فرق ماك الجوردي تنامن جي تتشقاسي حول بدخ بد آلية أخا آلية ولاتي خا آلية جباك أخا يجبر زمان بجيت دبكه برب وي آلية كنت زماني وان بكارتين تو هناكي بجيت الشبوان وكي نها از نتا کسی اوک ناکم لیرو به تایبت لباکر یا جی کردین لباکر ینگو درکتن پیش جواکه یا جی جواکان وکی پیشنگ یا جی وکی انتلکتوال وکی روشنبیر بناف دکن دجی اکیده وقتا کو به ترکی دکن و رامانه به ترکی ده آفرینن دجی اکیده جی کردبونه دور دکبن ند مثلا زمان تنه ده مثلا مجید ده مثلا رمان ده جی یعنی دور ده بوی رنگی او تنگبون جبر سینور زمانانه جبر ویجی یعنی نتنه جبر کو ترکیه مثلا کنتکستا کو ام بجن کی وکی ناب ام نبجن فیلسوفک داخبه یا جی سیاستوانک داخبه سیاستوانک داخبه هشي هم تركي دشخله هم كردي دشخله لد مجاره كده هن مجارهن جارنا هشي مروف تاني كردي دشخله بله ام بجن تام او مجاره هشي كسي از بخا بجم از بخا از بحثا وجه دكم باشه تمام هشي من وقت از بحثا وجه بحثا هيس دلينام بكم بحثا هستين خو بكم سديست كردي دشخله لگاواكو از وان بحث كرنام بتركي بكم تقص او پیو او کنتکستن ده ترکی ده تیری و حس کرنامن او رامانا هستین من نکه نجبر قصبونا زمان دن نه نش قصبونه جبر تایبتیا وی زمانیه زمان کردیه از بالا تا دبم سر تشتکی دن قباکو از دبیجم رامانا میجی رامانا هستان جیه یعنی نتنه هما گرین و کیف خوشی نظام چیه دناوا و ده گلکی رامان دحون یعنی گلکی رامان هننت ده کس از بجم کسک تشتک لکسکی دقومه تشتکی پیخمگینیه لی از پیخمگینی آخواه بلکه تنه به سکن آخواه ددم در لیکن کسی که دم به گرین آخواه در او لوی داره هر دو دلین عینی نه لی هر یک جدا در رامان آوان جدا جبر کو نه تنه حس کرن آوان جبر وی که جی تجار
روشنبیریا به زمانکی دن نابر روشنبیریا گلکی اوه نبشی بله شخه براستی جی کسین گو yani bi taybet yani piştî hawarê şûn de roşenbîriya ku wek roşenbîriya Kurdî tê binavkirin yani hinekî شخو بالا خب ده تو نبشی روشنبیریا کردان دبیجی روشنبیریا کردی yani divê hinekî mirov ser sekine باوی که خزایی ببوره از گوتنا تا به هنگه بو بشکر دبرم لی تو بخواجی نورمال دا آخوی تدبیجی روشنبیریا کردی لی نبیجی روشنبیریا کردان بگوman لورجیش خود زمان خود ده پیش rastı yani hinekî nizam bi min acayip tê mesela Kurdik dikarim Kurdî hestû ramanê xwe vebêje der bir biafirîne çima ji bo ku xwe bigîn hinekê din bi zimanekê din serê xwe de yeşîne û fikr û ramana wî resen jî sedî pênc bijî diçe tiştê ku dixwaze biafirîne sedî pênc bijî winda dibe tenê ji ber ew mesela ku te got ew ka zimanan ne ku zimanê din têr nakiye jî ne ku Tirkek jî rabe îro hewl bide rewşenbîriya xwe bi Kurdî bike ser zimanê Kurdî re yani Kurdî wê têr bike ne ji ber kêmbûna Kurdî ama ew ka wî ziman mejiyê wî ramana wî tiştekî din tenê wexta ku ziman bike Kurdî yani wekî çavêjim wekî em çîrokeke ya ji romanekê ji zimanekî din wergerîne بله که حوجب که از سر بیاد تشتکی بیجم از کارم یعنی تخوازم وی بیجم گاوا که اگر گر خطاب کرنا مجار خطاب گل عرب ترک آلمان انگلیس بکه و نروشم زانایی که خوندواره که کرد رابه بوان زمانان با خوبه ev gelekî normal e. gelekî yasayî. Ji ber ku xwedî yani muxatabê wê mijarê ew kesin. Divê bi zimanê wan were kirin hekek bizanibe. Neyse nizanibe jî bala xwe de li dinyayê li hemû dera dinyayê rewşenbîr erê bi zimanê xwe dibêje werger tê kirin. Divê wergerê de çi winda bibe êdî xwe dê zane. Îcar lê gava ku muxatab gelek Kurd be û تو بزنی که گله کرد دوی آسته ده ترکی نزانه هر چه قاسی آسیمیله آستا آسیمیله بونا کسی کی زیاده ببجی جبر که دکترای من یعنی تزامنا دکترای سرویتشتیه سروی مجاره چه قاس آستا آسیمیله بونا کسی کی بلند بجی تو Türkiye xwe li gorî xwe saz dikî ne li gorî wê asta asimîlebûnê saz dikî li gorî Tirkî saz dikî gava ku te li gorî Tirkî saz kir em bêjin em li Amedê ne li Amedê em herin marketekê xebatkareke marketê çi jin çi mêr asimîle bûye hajî heye Kurde lê tenê di Kurdî de dikare bêje ez başim spas merheba ji te re ew qas baş e ev kes çi qas asimîle bûbe jî asta asimîlebûna wê ne ew aste ku tu behsa sosyopolitîkayê behsa konjüktûra heyî ji wê kesî re bikî bi têgihan mecbûrî bi têgihan bikî ew jî ji Tirkiye te fehm bike li vê derê gelekî handîkapên me henin yani an em ê bi em bêjin rêbazên dekolonizasyonê ku doktoraya min e li ser vê min doktoraya xwe temam kir rêbaz û metod û metodolojiyên dekolonizasyonê û naveroka wê û sîstema wê em ê deynin an divê de bi ser bikevin an jî em ê bihêlin ku ew însanên me Tirkiya xwe zêde bikin û ez tiştekî din jî işte bêjim dikarim bêjim hema sedî sed siyasetvanên me sedî not rewşenbîrên me ên ku bi Tirkî ramanê xwe dixwazin bi wî zimanê bi gelê xwe bidin fehm kirin bawer kî
زمانی که او بکار او پی داخوان پی دنویسن جی همه بجا جارنا نیوی جارنا سدی چلیوی کردیش خو تنه کنتکست تنه کنتکست کردیه تنه به پیوین ترکید بجا بله yani ابجی هاندیکاپه که او yani مجاری بلکی جدا نظام چقدر جدا شخصی بعدا مثل تکلیه روشنبیری و سیاستی یا روزانه لیبریایی افتشتی گوت یعنی دچی گلی خارب زمانه که دین کس باورم بوتان الجهه کی بو سیاست وان چوبون بدای کاره و خبر بده ترکی خبر ده اون پروتستو کرد دایی که مساعده ما خوش زمان خواه باخت باشه آره بله لگورت روزه ایرو در روشنبیریه تکلیه روشنبیریه کردی و سیاست کردان ده چه آسیده به چه آوایی یعنی چه پرسکریکه تو تکلیه روشنبیریا کردی و سیاست کردان لباکور تنه جبر کو سیاست کردان آل باکور آل برچاوان بله اون فهمت کنه اسم بله. اساس کم آل برچاوان سدی دوست ترکیه یعنی جارنا جهاد خوشی ترکی داخل زیاده تر ترکی داخل یعنی جی کو نحوزه ترکی باخ بجی ترکی داخل وقتی جوینا کو تک بحث ذکر لوه داره دبی کردی باخ ولی ترکی داخل جبر وی که جی جبو کو پیوندیه که به دنابر روشنبیریا کردی و سیاست کردان ده بالا خدا از نبجم سیاست کردی نبجم سیاست کردان بجم ل روشنبیریا کردی نخوا جبو تکلیه دبی زمان aynı زمان به هکر روشنبیریا کردی هبه او زمان وی روشنبیری کردیه سیاست کردان آل باکور حتی که به وی زمانی بمشه حتی که به وی زمانی رابرونه حتی که به وی زمانی بخوازه باندور گل که نه لگل او قاسی زیده لگل که نجی پیوندیه که خوشک پیوندیه که باش به گل را دینه به روشنبیره که رجی دینه از نها وسط دبینم که به تایبتی تکیلیا روشنبیریا کردی و سیاست کردان از لور وکی خواه همه تو لور بزمانه کی دن دخواستی ببی وکی خواه لسر و قایشکشانه که نه پیلان کریه قایشکشانه که وشارتیه سرنخماندیه تو کس بحثا و قایشکشانه ناکه لی داوی از بحثا از بجم قایشکشان جبو که هر کس فهم که لی الفارقین هم جبو و تشتید بجن هامبری همبری نه هامبری یک دنابر وان ده هیه کنفلیکتکت دنابر وان ده هیه او هامبری وشارتیه قاده روشنبیریا کردی دخوازه یعنی آراستی دخوازه قادکش خورد چیکه لی نه گهدار پیدا دکه نه خوینر پیدا دکه پر هندکه سیاست کردان به ترکی همو قادزان دکاره خوبیگی جینه و دوان قادان داجی داخوه رمان خود بجه سیاست خود که سرسرا سرچاوان به ترکی دیگه او جی سرسرا سرچاوان لی پرس لبه داره اوه او ترکی چه قاس او ترکی دکاره رامانه که چاوا و چه قاس بباندور چه قاس رونشتی ام بجیم مثلا دخل که فارقینه ده دخل که شمرخه ده بکه ده سروان باندوره که بکه که رامانک شوان را چه ببه از باورم تنه گوداری دکن و به حیثین خواه پیره تکیلی داتینه نه بزمان جبلی و آخافتن اره جبلی و آخافتنه به حیث کرنه خواه قاسک برای مگو چه مگو ولاد پارێزی هیچکردنە کێژی دسەر وێ وەلاتپارێزی رە پێرە تێکیلی داتینە هەرچی قەس بە تەمامی وێ ترکیە فام نەکەژی دسەر هیسا وێ وەلاتپارێزی رە بوان سیاستوانان رە تێکیلیەکە داتینە. بله. یعنی
İşte tuşki jali ve levner ayme rasici problemi. Çi mesela vaki kuda got perverdeyi u xandina bi zimanê xwe derfetên çi derfetên siyasî çi derfetên civakî û aborî û bi her awayî bi problemê ji tiştek dimîne wê wextê yani gorî ku mifam kir ji vê danûstandinê de ku ziman tune be çi dibe birabe bi seqetiyek heye. Orijinalitetin heye. Seqetiyek heye yani dûrde. Saeta te xweş mamoste em hatin ber dawiya bername ve çend çar pênc deqê me mayî. Li ser ew doktora ya ez zanim gotina xwastêkirina lê ez xwazim tu ji me re hinekî qal bikî. Qala mijarê bigiştiye. Belê mijara doktoraya min ser her sê kovarên rewşenê ne ku navbera 1992 û 2004 de derçûn navenda çanda Mezopotamyayê ew derxistin rewşen, jiyana rewşen û rewşenname sê kovarin bi navê geşedana ziman û edebiyata Kurdî di kovarên rewşenê de doktoraya min mijara wê ev e lê ne tenê ev e di heman demê de ev geşedan metodolojiyeke dekolonizasyonê jî dide ber me hem di warê ziman de hem zimanê ku di hemû waran de em bêjin têbikaranin û bêyî ku ez li ciyekî qeydkirî bûm ez karim bêjim îcar di ser teza xwe ya doktorayê re bixwe min çend pirtûk nivîsîn duwan pirtûkan de min post doktoraya xwe jî temam kir îca di ser dekolonizasyonê re Ser dekolonizasyonê min xwest aslında tu wê henkî veke ser sosyal medyaya jî nivîsên te heta di evek di pûngê de nivîsa te herî dawîn yani hin xalên giring de balkişand bû ser bi wan bi wê vegirê dayî mesela ji hawarê heta ku xwe digihîne salên hefteyî û mesela rewşenbîriya Kurdî tu ku bi cihê dikin yani ji hawarê heta hefteyî heta destpêka heştê ez bêjim destpêka heştê ew heta derbeya 12 îlonê ez karim bêjim berdewama hawarê lê hawar di şert û mercên hinekî serbestiya wê çaxeya destê Fransayê de bû serdestiya Fransayê bû li binxetê hinekî serbest bûn hinekî li hevkirî bûn Fransiyan zêde Kurd aciz nedikirin di vî warê de di xwendinê nivîsan tew ji xwe li hev kiribûn di hawarê de nivîsên Fransî dihat weşandin berdewamiyeke lê berdewamiyeke wisa ye ku li gorî şert û mercên Tirkiyeyê yên çepkir û sosyalîst ên wê çaxê hatiye cardin ji nû ve hatiye sazkirin yani rewşen sosyalîstiya cegerxwîn û sosyalîstiya Kurdekî salê heftan ne aynî sosyalîstiye li ser a Kurdekî ser heftê heftan 1977 li ser sosyalîstiya ku ji sosyalîstiya Tirkan hîn bûye lê a cegerxwîn bixwe hînê sosyalîst bûnê bû sosyalîzm belkî xwendibû lê sosyalîst bûna Kurdan dixwest rengê Kurdbûnê didayê yani çi bikira jî ey heval Robson jî bi Tirkî nedinivîsî bi Erebî nedinivîsî bi Kurdî dinivîsî rengekî xwe didayê belê yani van hemûyan vegirê dayî mamoste rewşenbîriya Kurdî ya ku em dibêjin ya ji rewşenbîriya Kurdan bi giştî a Kurdan wexta ku em bêjin zimanên din jî belkî em dikarin lê zêde bikin Tirkî Farsî Erebî ya jî zimanekî Loma Kurdî belê rewşenbîriya Kurdî em tim mesela bi awayekî dibêjin rewşenbîriya Kurdî ji ber vê ji ber xwe îje çi problemê wê heye ji ber xwe problemên wê zêde pir zêde ne lê nadin der çima nadin der ji ber ku niha rewşenbîriya Kurdî
به ام بجم به همبریا قاسک برای مقال کرد به همبریا سیاست روشنبیریا به سیاسی روشنبیریا ارگانیک ره دده و دستینه یا جی دخوازه بده و بستینه نکاره بده و بستینه لسر به همبریه دهن باوی که نافخایی از کارم بجم ایجار سر سیاست خواه نافخایی ره روشنبیری کردی نلهوی چه دکه لبه در زمان نلهویه که زمانی تونه ایجار نلهویه که رامانی هیه افجی جخواه پر گلک نرماله جخواه دوی روشنبیری ده روشنبیری زمانه کی ده روشنبیری وی زمانی دبه روشنبیری وی گله لی جخواه حوجه ده نشرت همو روشنبیر لسر همان فکر و رامانه بن اف نلهوی اف هامبری و اف جارنا کو جارنا باوی که نخوشی دنویسن نخوشی دبیجن هرچند او هبجی لی اف نلهوی تشتکی حوجه جی نرمال جی بمن اف روشنبیریا کردیان نافخویی هیویدارم دگل وان نلهویان کاربه لسر فکره که به کردی آوابیه لسر فکره کردی فکره که کردان جی فکره که نتویی یا کردان فکره که ولاد پارزی یا کردان فکره که نتوه پارزی یا کردان نه نتوه پرست بله ببار من تشتك بلكي جي من خالات فهم كر او نلهوية روشنبيرين كرد بأواي راماني قصدك يعني وكي أواي دجبري سياسي جبر رامانی جی دجبریک وان هیا دجبریک در روشنبیریا کردی ده هیا جبر شخص جبر که رامانی دجبری هیا او سیاست اویجی چید که جبر سیاسی جی هیا لی هفپاری اوی زمانه چانده دکاره دسر و هفپاری زمانی و چاندی ره خوبگی جینه رامانه که نیزی هف نه یک کرتی بجی یعنی نه شرطه یک کرتی بجی بله نویس ساخه داوین ده بو از باورم پونگه ده نشاش من روشنبیریا ارگانیک آ کردان باکور یا جی بگشتی لکردستانی لیلا زانا دابو دست بکرن یعنی نه من بحثا ارگانیک من تنه گوتو بو او رابونا لیلا زانا یاد مجلس ده دبو کو ببویا هزک تایبت داکو روشنبیریا کردی جارك دن تقلك بدخه و وشك بدخه و جاردن خوخرت بوكه من اف مناك تابو من زده كاتيجوريزه نكربو روشنبيريا اورغانيكه روشنبيريا سياسيه روشنبيريا امبجن اعتراض كره تشتي مثلا من تاني او بناسنه دهشت دمايه النبيس ده من خواستبو مینا وکی میناک بج بشخو وک میناک گوت بله ما مسته ام هدی هاتم ایجا دگهم دبیجن هدی هات داویا برنامه بم هنگ لیزیده جیکر گوتنین تی داوین از هیویدارم بگشتی از هیویدارم روشنبیریا کردی و نویسکاریا کردی رامانا کردی هم ده همو واران ده بگیجه عاقبته که باش داکو گل کرد جی کار به لیبنره بالا خوب ده و باندور آسیمیلاسیون به آوایی که جه آوایان وره کم کرن لباکور داکو فکر و رامان کردی لباکور بربلا ببه یعنی فکر و رامان ند سر ترکیره بگیجه کردان ساعت خوش او هیوی ما همویانه هیوی دارم وکی دردکی املید نره ام جوی دردی خلاص ببین چارک جره وردیتن او جی چاره جی دست روشن بیرانده آگو زمانی خوب کی جان
ئاوایی بله. کاربینە ساعتە خۆش مامۆستە زۆر سپاس بۆ هاتنەتەن گەلێکی کێف خۆش بۆ بوو تەلەڤیزیۆنەوەژی ساوێ سپاس بەرە بینەرێن هێژە ئەم هاتن داویە بەرنمەیەکەدن وەرزەبایێ میێوانێ من ئەکادمیسیەن و نویسکار دکتۆر دلاوەر زەراق بوو هێویدارم هەرتش بدلێوە بوو حتا بەرنمەیەکەدن بمین خۆشیێدە